kako svi prvo počnu ovako sidit, onda padnu godinu, onda ne upišu fakultet, pa propadne brak, djeca, sve se pa se završi na drogama. Kopan prvo, to ja što nisam toca Juršu, pa ćemo mi malo pravno popričati, pošto već pravnik. Dobro. Šta? Ko je reda? Koliko je puta profesor rekao da svi prozori moraju biti od... Sunce, mora sunce, kako Bog kaže, prvo bježe svjetlo, uvijek je sunce, kad nema sunca, onda je tu zlo, tu je tama. Još što ide s tim muta. Koliko je puta profesor rekao da prozori uvijek moraju biti otvoreni? Uvijek. O mutnave, ženske ime oca. Ma ženo Božja, imaš 20 godina, a tako si primitivna, plitka, glupa, a 20 godina, ja ovo nisam vidio u svojem školovanju. Možeš ali očej ko šta je? Ajmo, koči, niš. Dole ima jesen, stiže, vojna, evo mi tekst. Narode, gibate, što ima neka potencijalna energija, ajde! Ide mi Lovre, moga. Gdje ste mi djecom? Ajme što oni trećaši smrde. Otvori prozore, pao mi je život. Prva pozorna upala profesorici. A malo je. A vidi moje mare hakerice, šta mi je 16. Ajde Tomo, zatvori prozore. Djeco, sad ćemo imat malu prezentacijicu. Sida ili Jejica? Naša mala Sidica. Ajde. Termin sida dolazi iz francuskog jezika. U prijevodu bi značilo sindrom stečajnog deficita imunog sistema. Ma kakva ti je to prezentacijica? Šta kako? A gdje su slikice? Gdje je pozadina? Šta fali? Vuleti. Jel? Šta? Ajde, nećemo najviše raditi.